Leisha Tankul Church Hyderabad wi yaw ping na tom sai goruli simik shokather sam kapangwi ring kapa salam salushi dale arui kala achiwi manglawi kashak kazahi itumna Matthew chapter 6 verse 33 hiwi ina queen room kawai sase ina akshida pashoke Matthew chapter 6 verse 33 Kare me kapta na tumna verewi umram kala awi kamashung kangarong ji pare fulo jita aka sai korohi na tumli ngarum sang mira hi krenga rawi tuire Jishu Krista a mashana tamchi thai khaya Bible tui pamne legacy being Vervana itumli kaserda klay bawa reme kapta kajing ungramji pari falo reme kapta kamashung kangarongji pari falo jita aka natumna dagar sata klay natumna ningjang da klay sai koro ngurum sang ire jite legacy being Ari itumna pa khaya Matthew chapter 6 verse 33 we atung Verse 25 we ina pata aka kada da hangai li klai ja ka 25 chili natumna natumwi mi ring wi wang kala natumwi phasa wi wang upma khanang lo ji dai kala natumna ngayin khawai natumwi kashak kaza ki zara ki mangra ka jiwang malung maring lo da 26 li hang lu shi dalai lai yu she bing itumna itumwi mi rin akama ki shokra akama ki zara kala da malung maring haya say da 27 li hangai dalai kala 28 to 30 li kala da hangai li kala ja ka itumna ki kashan ka jon ki ngawai ra ki sangra kala ki pewap sangra ki pawon sangra kala ki kongrao sangra ki kashan ka jon ki mamai sangra kala da malung maring lak aluji itumna jili hang da klay bawa lui li klay timrawan lui li klay timrawan li yanglo atumna odla masamana sakla masamana jithalala Solomon au ngana makhangawai sorry ngawai jide vervana ngawai mi tek matay la kaina atumhi laye jide kala vanau li yanglo yongga zata vanau pingli yanglo jide atumna jumla mawai mani ji jumla malay mani ji ka atumhi tangka nida zakawai malayla malay mani ji vervana ngaran mi ji lai shi bing ina hili hang kangai pawa Jishu Krista na ot masala jang shi laga pamlo ji maning manai ka Jishu Krista na hang da klay pawa kala koringa Bible na hang da klay pawa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 jili hang da klay pawa ot makasa mi ji phagzala mapazara no ji de Jang xie mi ji jang xie ji phagzala mapazara no ji de kjibawa otsal ka phazalo kji ne lai gi xie bing ji mang ma ji ma de bible na hang dak lai bawa na wi za khwai mang ma ji la mi li la mi za khwai otsalo ji de Ephesians chapter 4 verse 28 ji li khali mi ji la mali luyarano ka otsala ka kachama kala marana uping jili miza mi mangkawai salo da bible li hita da kapi haidale itungli ot masalo ka ji maning mane ka hili malung maring alo ka ji bawa agama ki zara ki kashan jon ngawai ra da malung maring lo da hang da klay bawa itung we first priority Ogtu we ring park vai lum lau ka vai aina ogtu we mai ka vai lang so ka vai we wang aina mili sho sa ka vai we wang aina itumli upma khanang lo ka ji ne
Aka ma ki zara ki mangra kala ka juwang malung maring lo ka jine ki ka shan ka juan ka vaira kala ka juwang malung maring lo ka jine ka reme kapta ka zing ungram wivang kamashung kamarong wivang malung ring lo ka jine re kapta kamashung kamarong ji pare flo ka jine jida ka vervana itumli sai ko ngarum sang mi reji itumli mi reji akamaji akama wivang malung ring lo ji de Matthew chapter 6 verse arui 34 jili pa ga ji da de chang da le lei gi she ping nana chak kang ran sang ai la ga nana chak kang ma thui sang ai la ga na a ji nga ya o ga thui wi ena kan thui house ga ji wa ki sa vai ura na ko shui ra kai na a ji mik cho ot khawali bazar ga shokli kari na tak che la ga kala kari accident shok la ga phai pang sa che la ga a mik na pia ho phai pang te khau si ga ji wa no wi lan chi are mane ji ne ka nana kama shung kang rong vervali nga naida vervali nga vatta chatale aka vervana sai ko ri ji ina makar mi re ji ne ji ina lai ga sia TCH yaw nau bing itum re kapta ka jing ungram kala vervawi kama shung kang rong ji pari fase ga ji hi ina hang kangai ne ningsla